Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawaida mndu yerewa barua handangu ijibu mndu na kai koera ya juwe namna mndu ya jibu ole barua hilo shamndu ya tijiha babata shamndu na njie harmale koho ndondondo imana izo uskwa jana tiwono mwanama Benissa Ben handi ya maandishi ya ukaya baadi yemna kafe wahe ngujonjia harma direct haujibu makaulu ikaw yatekeleziwa nizuki watu mjomba hatu dinina swiri harma maandishi ne mwananyasi Mahafidhuddin yahusu yesuluhu ya taifa. Mimi ala alhakika tikahe tika nguju ya balie za nyumeni za usubuti ya jiaonese suluhu ya taifa inu yujaha hinri yaonese wajao nezala dhimu zifanyishihe amma haumavu usubuti haukantina ujua ni mdharau na mbeu mavu maarifa izo kazirendwa wowo kinyume ujua urirende namna hiyo ka kartina maarifa sha sisi sikarju urenda mndu kakatina maarifa hajaka uonesa hamadharau mjosubuti na bemadharau haukangu onesoka vanu tikahishi ya Mahafidhuddin dini na soro ngwambawe suluhu ya taifa inu evanu le taifa wanoandu kwa tsumana awela dimu ke le wazali arekebeshe pisko wonde ulo na problem shale emaranya wao kwa tina mbakhala tuitoka uyonti wa manao ngenge la dimo warenti ya mafiti yao abondo bana kanza na disize hindi na disize harimu alika ulula mafiti yauka yo urisa mna ijana ja Benissa Ben ujiniko daraja kae mwingoni mwanazijana walio na elimu reka inji reka nchashi wanti juu hajangu jibu mrubani hahe rijua ukangabo maarifa hule na hule ya mrumilie le kaulu la mafiti minhum harimo mndu ja zuki watu mjomba hatu dinina swiri ukamtsu amini ka dinina swiri wala mabani hahe walio harimu mabangu ya kisiasa kwa jajo subuti ngomjibu wo harimo makaulu wamwambie kabodi dinina ranse mafiti yahu kafadhali kasisi wananashahahe au wanashewahe au wanahahe ngar aminio kaye mru ikao ya kuishiliwa no wenji wa Komoro haruma fikra za kisiasa za kimaisha uotinde mru ya jojambi mafiti abotikanza ni mwambie mwananyasi Benissa Ben ya ukabweza handani hajisisi ntini hasisi ala maarifa ya hewonti haukashila shabaha katinisho auri renge kalinu ndalabumbwa la kiserse haina ndongo wozipuuzi waonea wadharau hatu wanadamu wa wazarau shangari nji yao harumo mnufu harima ya hutuba ya Benissa haonesa ze halatu kao zijiri harma enti amma tijani ni mtiemba majimba bihoichwani ya ishele bahadiwa zampade zinji hakawonesa kazi tabuzi jiri rangundo muhashiwi na majana mfukare na mengo muhashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nsanu
rarenge stiklali hatarjeri honde muhaziwizili na kumena nradaru azali yarenge yezi hujumwa yabo kabatsimba tabu hatarjeri honde leo gasina muhaziwizili na 25 hadi wazandaba mashaka yare maenti yatoa na damu duniani hasababu nenti ya hatu yora ngundu wakati wa kikolo neshelendo nondo izahunda masimu na mtsala na hamadi patiara na wandrojina wadeportewa wadhulumiwa hasibabu ndezembwana zinu wakauharaya wa utawalifu wa kifaransa nuwatilu harumaze prison awe mabanguzi ya hiyo nti yandisa yabo rangundu wakati wa kitawalifu rijari hondo harima wakati kao yenti renge stiklali ya mabanguzi ya kansi harima kumori tinde mabanguzi ya jirinzuani wakati wali swalihi ya jirimbeni ya jirikoni tinda ya obahi tinde ya jiro wakati wa johari tinde ya jiro wakati wa takii abo ya mabanguzi ya jiri menji na suluhu ya taifa leo liyo nezedoma za daula tikahumlinda ya ukale huu Benisaben ngujo ya rambie ukaula raisi ka ngumwaniliyo ngumshangiriyo ngukubalie makosa ya humrolo hitwa wa Faisal Muchui Salim Nasoro Gazon Bapale Fahadi Muslimu Aimani haonsi rikaulinda kale ngu jarambie kasuma nazali ngukubali umrwario ye sharia rangunga sina mahashenda ya kamili ya tsafwa de sharia ya tsohishili ya raia ya tsohustehi mwendo wa kisharia wehamsiwa wantijuu rikaulinda ka ngujarambio kazala sumani hakubali ya upulilia ema prisonnier politique hakubali ya ubulia wanduka ngoma exile hanzia za kisiasa wajua warejei wantijuu tikaulinda ukangujarambio kaya azala sumani hakubali ya upulilia yezi wandu wakenti wafanye suluhu ya taifa. Izo ndizo rakaulinda bo Benisaben ujona mie. Hoka renga mfano wa Afrique du Sud wakati wa Declare Mandela akaujafungulwa baada mahanshirini na mfukare wafanyi hasuluhu ya taifa ya mbao verite et reconciliation na ila kaijajivuriza sha ema zempade zombili wakansi haina wandu watowe mashartu ya hao ya jutsongeza wakensi wala tabuni wambanga wafanyishi hao suluhu ya taifa ANC we hante mashartu ya hao mashartu ya hao nda yanuri hombia obanu yoke sirikali ya kibanguzi ya rangi ya kayabu ikubali zehalatu ikau wafanya uwanadamu ikau ndo waralo hitwa wangamiziwa harumamaha na maha wakubali upulilia ima prisonnier politique wakubali ya ubulia demokrasi ipepeye harumenti ya Afrique du Sud wakubali upulilieye zibafanyihe voti uchaguzi
wa kihaki. Bahibadhi ya mikataba hiyo ne mahadisi hiyo zafanyishia armwe reconciliation nationale en Afrique du Sud. Abondo bahanu bakahuja wapuwe ngao ya mwando dai do pulilia ima prisonnier politique, plus particulièrement Nelson Mandela. Haukawa sinye mikataba wa respecte ze engagement ka uzirengwa nande ze vote za kihalali za fanyishiha za tsongeza hamando harmenti ya Afrique du Sud baka mrumundu almarhum le noble Nelson Mandela yatawalie Afrique du Sud. Sinogo son tipia zirespectewa. Eleo ya suluhu ya taifa itzahwao ni Asumani Azali. Mfano ulio ndaubi ya ukaye mru hambondongoyo za kweli. Haukabo Beni Saben eka Azali kweli ngutsaho suluhu ya taifa woka ya mfano hokamvua ye kahunya yohandi salegori wandu warambu wakanga bajoka unyamvua abaha yandi ijamatere enge mvua yandi sosi handonono suluhu ya taifa je wakatika ule Asman Azali zila krimu ikautika ulinda jana uzidenonse wewe wambekabanu hata 2016 uhondalewe yinu vajiri makafa menji yatowa raho zinji yangamiza mali zinji za daula uzimansione kujahunde courage wasubutu hamba kabanu 2016 ujahondalewo riuliliwa wananyasi wenji Faiswali Mutu Salim Nasoro Gazon Aymani Fahadi Muslim Bapale Jaza Abdou Naswiri Mwali iladimu ike huzimansione ukaya Azali hazikubali emagantra yao leo kubali jorambe ka leo mwengoni mwe suluhu ya taifa yinu ndabo Azali ajirande compte ka lewe yezi ngiyo harimo mhono mzima ndo mhono waahe ne fami lewa Azali kubali ukalewo kweli haba yao nafasi ya wahe maranya kabatu ujua hambati jau ranje marambi leo suluhu ya taifa ngefanyiwa oje Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Gepirizo Dr. Salami Gepirizo lebe ya la bubosha wanti pia ngo prison ya koki suluhu ya taifa je madhamana wa zamani wa daula walio watazi wa kisiasa bonze Rangu Mwadali Swali Hassan Hamadi Ashraf Asid Hashim Swalihi SMS Elari Frija Shaher Ben Masoudi hawonsi ngwawonsi suluhu ya taifa je wakati kaungeneye zihonkodeni haya katutsa haye pulilie shangwanzo yake mwasiho inani wa ujua yafanye izo ya unao masulaha wa ijuu de inurambao par mesure ya hai mwana mabeni saben panuye Komoro ketsina wana malaba haukamwe ana wa mahamine abahainu ngujue namna yensi ya kazi wa gunguno irumwao nai iteresi wao ile weto esuluhu ya taifa
ngarifanya onda sinando haukanga manzonu nge mhono ya ukabanka rutsumana na azali ngumano na sharia ngumano na sharia uondo ya duiwa hende sharia eni wakata azali ya jostehi emishinzi ya kisharia kaba jojo kaleunga bo problemu yo tsungezandu wa habili kangela dimo bake réconciliation nationale. Mais son premier ennemi, c'est la constitution bo Beni Saben. Abuka Soumana Zali, ngwanzo suluhu ya toifa, ne ifanye ndaine constitution, puisque wundu uo walio na umani, wamanao. Na leo, zintiza mwando, valari wono harmaze asiz, yetemda yinu réconciliation nationale, yeibali ya ndongo hinri, kinyume izidisha mai haukahende hajini kaze prerogatif zonti pia za ujehati armwe pouvoir vatsina mwanadamu jo hambati jao kaba jabadili hamabadili hoitsoka uyonti kinyume zembize njeza haina wakati Asumani Azali yaliyo na faliki ya honza ya wasuli bahanu le jimbo lozima yeladimo bafanyihe suluhu ya toifa. Suluhu ya toifa inunge fanyishi hao. Na abu haina suiku nga mrambi yao ka amani. Inastafadol. Kaba jamrungu jibu. Waka ujo jibu ibani haho Mahfidhuddin. Bali ye kinyume ya ushinda uvuro wenji wahwelewe ya ukabanu wende ulone haki. Shakuna juo kaya ngo ujo ke defenseur wa rejimu harimo intervention yafanywa ni bani hao ujengo nanuo ukena fumvu ulidzie ulisise gamani ike kujulamba nande zembi zahe imamu waho ikaundo ya rengainsi ya tuba na baha wala kujajibu la jimbo wafanya uka gamna jibu Mahfidhu wanduweshi kango jibu Mahfidhu mais sincèrement sur le fond c'était de l'hypocrisie totale ya intervention yao mwanama Beni Saben nga musteo upande wa kibinadamu mais ngarjibu wa kisiasa c'était de l'hypocrisie totale kujajibu hata izo Mahfidhu ya hamba kujajibu hata izo dini na swiri yanzia shaki nyume ngorejei harmaye refrain ya hele jimbo la hanyu suluhu ya taifa umboshele younu ulemezo wanadamu haukensi ya hatu gyo na mabanguzi menshi no harmwe point yo je suis tout à fait d'accord avec n'importe qui puisque rangu à l'époque coloniale yensi ya hatu ila wadamu yinji tizione sabanu zarangu masimu na hamadi patiara na mtsala ainsi d'autres wa ulwaya harimo wakati wakitawalifu wenji wa deportewa wangamiziwa wenji wa oveho watona rijo wakati rarenge stiklali riwono makafa menshi ya tadamu rangumbeni ujanzwani ujaikoni rije ze regime za dunga yabo riwone za rendwe mwana nyasi timdu azale zina wa shifumbuni ya rendwe azoni Colonel Azala Sumani ya mdroa hicho mkaza harmwe kapo ya gari ya zungu sarumo mjomroni riwono wakati madabdala wanadamu wenji watolwa zeroho ritujua hata makaburi ya haonga onda babi raona wenji watilo mo prison wamenyewe maisha hao ya umakosa ikao yoti mangu yo kakari kubaliana ka
vajirita buzinji apash chat utidiwaze rangu 2016 honda leo uwa komori wa fuanga wa urawona kawa ulwaya à peu près une dizaine shawa womrihe mavinda monziani jau on a une trentaine de personnes sila wanu wa ulwaya joka mathalani leo hikma haulwani mikiro wa ukarchu watabuhari ndo wa ulwaya ikawo ngizo maske karchu jwandobe ya wawuwa nongari jua ukazi subili hana nenyezi wanu wa ulwa une quarantaine de personnes. Est-ce que banu azala sumani ngure konese ze krimu zinu ngure grete de mana tsao wafanyi suluhu ya taifa ngure konese ze arrestation arbitraire ze emprisonnement arbitraire umrwari sharia sankado unafasia wa haina mzima mkomori ndasi Denisia Ben Geladmo rejei wende wa kenti ufikiri eba latika ujibu mahafidhu eti mjibu na mnahindri puisque en réalité bo Denisia Ben kuja jibu mahafidhu hokangwanzo ikele wasumana zali wandungu wa rekoneseo ze régime zarangu 75 jusqu'à 2016 yaba ne régime ya aho ilona ngamanziro rahane ze régime pia zabira puisque ngarikubaliyo yokaze régime zabira pia wafanya crime mais le plus atroce des régimes ya Azala Soumani de 2016 jusqu'à 2025 vanudroneso abole ukabana ujiwa kaya suluhu ya taifa hokale taifa kaltsumana na asumana zali ngumano na sharia hakaje hantu kayim kaidi eka justehi sharia uo nduweya manaonaye walona problem shale uo karna ukubali asumana zali ya heze jimbo ya hanzarengo wa kumori yende ya watowe fidia harimwema kutajio yahe binafsi iyo ndo maane kao na mkeradhi babanu ujibu zoti nyangu hokakamra mangondo ya jibu mru ngeladhimu waze argument zike different mibona janu jibu wo ngamhoneso ye kinyume izo wahamba jana ya ukabanu 2016 jusqu'à 2025 kabati ze crimes zafanyi wanasumana zali ra crime financier crime humain kabati nganzi masumana zali ya rekonese yabwe suluhunge jofanyi wana mnahindri asumana zali leo hapulilia soma hanile kanzi Yasumana zali hakubali ya upulilia yezi rikenti ya mkonti wafanya suluhu ya kweli yema prisonnier politique. Yasumana zali hakubali walibere, hakubali ubulia ima exile warajibu ntiju hokayo ndo wakati rujo kubali anoka gabafanya hao suluhu ya taifa rirenge slogan ya Afrique du Sud vérité et réconciliation. Tant que slogan hiyo Asumana zali kaje kubali ya ukubali ze kweli ya uaplike ezala dimuzifanyishihe ichongeze bakaye suluhu ya taifa abwezo ndabo kabati suluhu ya taifa kabati suluhu ya taifa izo ndabo na tsena ndabo njeu ngarilinda usiku shakar na ukubali rinji har makanga la majaya lambatso wanrabo
utona mba mshinzi choka uyonsi. Abu mwanama tika hanza ni weshele zize ndonono yauka mndu kadobeza yambenga mjibu mndu jipanga haishia hardi haishilia même quand il s'agit de faire 10 fois wishilie makaulu nenamne mwana nyuho ya expose ili ujue enga mwendo na atake anglanda hii be anglais inu hamba jau abongela dimoni hunde faso ya atake anglais inu hau renverse ila position ya hae shaizo pia kazijaka ya kujazirumia harma intervention yaho anoke moment kinyume je peux te remercier puisque hujahuri encourage uka vanu kweli vous n'avez rien à nous dire comme tina zorambia juma izori mwambia woni kwa yezinungi yombi shanga mrumia unkalizi na maswa. Mais au fond de vous-même comme tina argument za ujua mzi apporte umanilie yezinu hausibuzi shanga nina jibu mheza ukasinga ranzawo yezinu ngari defendeo vane yezinu yefanya ndongo njema singa rju zamba ngari rju zirekonese eshakanda bwatu kufanya zande ziri tabishao donc na mrejei mwezioni mwende mwasome enamna mndu yafanya kontro attaque ya mwana nyawa mndu puisque mfikiri hamanye directe ya mafidu ikaya cohérent kabatiba hanu mafidu yaonese kinyume ya he situation ka ungari viveo actuellement kontiju ne yezi yasuma nazali est-ce que mafidu hamba dabo kwamba kakarti na umani da sina suma nazali badi vankarti na umani da sina suma nazali asuma nazali ngena umani na sharia ngena umani na sharia asuma nazali ye suluhu yinu hayamba kadonga ye haistehi kajaparo istehi ele umanara mzauri tilo harumakanga la majaya zabari hindri vanu communication oinde mruwa peu ule menguni uka communication yujoka manzani wa mndu yujoka adui wa mndu ngela dimu mndu ye maîtrise itsende inasa mndu isisi mndu ngamani imana hizo dile jawabu wakaujibu jana hokauli jibu kimadharau hosubuti urumie le kaulu loka dinina swiri na mafidu ngela adimu aranti ya mafiti ya hao iyo zahandani ya imaji ya hao huimenye wanatamimi njajo subuti nurumili le kaulu ilo niwambie 40 mafiti no njajo subuti shakinyume kaulu jalila walirumia lilori ni karezo zilardingo hamba ya ukanganyivanu mdhara wanadamu shaka mtsina majawabu ya uniko wa kumori itondo kamjevanu mridhara au mrideye vala huri ni karezo kazila rambao karchoma ndabu iyo ngari aplodisewo puisque karamba kinyume hojumwa bala ya ukayao mafiti izone za John Shangaza sharangu hujahambuka ya na mbensi mafiti ya hanyu bodi na surubo hafidhu abunga muni kumhono hukazila na nloba nuni zambao damina nama ya ukakamti na ndongomri aporteo kati madharau na boneo zila zikavujazi aprove usiku jana hauka mimi si j'étais à ta place njajo subuti nrumi ya kaulu hama dalila usoni mwa mabani hangu usoni mwa wahu wangu
wanzao leo ujipange mra siasa yalatinde makaulu mra rumiao yenge Benisaben ngojo tutua uwajukubali sisi rilo kinyume nawe harima fikra za kisiasa ngari hiyo harima ubinadamu wa hao shaki siasa karna jua rube nafasi uje wambe ndongo zatu ladhimu wambe uje udhara uwanru harima emarengo yanu no eno ngaramba uka hauwa enamna ya urongowa ili maudu uwanashe waho wajua hunda mastehi wafstehi hauka kabali yomwe donda unuo hapo maudu wanashe waho wansini kwa na hustehi enge kwezi yende mana na rengo wakati huu hahuja ndajisembabi ni mwone sekaya suluhu ya taifa linti jimbo la ukwezi wajao inu yoka nezenchongeza inu yopangiwa iyo ndiyo nakahumnika mfano wa Afrique du Sud enamna enda tabafanyishiha reconciliation nationale vala we slogan yoka verite reconciliation iyo ndiyo radio hanza ya aplikewa watiju ekaswa na zalinge tiari wa ushenkeze zajiri Afrique du Sud vake verite reconciliation heze nukto kauti zione sabanzonti pia ngasitiari ya ukanti wala tabuni ukange la dimu afungue ma prisonnier politique ngela dimu ya kubaliye makosa ya heze crime ikaundo ya zikomete rangu 2016 ujale wenu ngela dimu ya kubali ubulie ma exile politique walio bonze wareje ibonti juu ngela dimu ya kubali ukangu puliliwe pouvoir abafanyishie voti zijoka démocratique et transparent bahile katiba hilo ekasuma na zali haja halikubali publiquement halisinye rilisinye ngasitiari kanchola tabuni puisque inu wanduku hindini inu yoka suluhu ya taifa omshinzi wo kubali hanarangu zi alama pia zi akomplisewa puisque kabli ya rahabe jafanyishia ze voti ngela dimwe ma prisonnier politique pia waliberewa ngela dimwe ya kubali ya asume ze crime kawazifanya ye ma exile wareje bonti juu hokabo ze election hizo yetinde joka uzendesa yetinde joka ka patron abuka hakubali harumie namna Afrique du Sud warumia kasitiari kanchola tabuni shao kangarenda uharima réconciliation nationale tant que sambinge prison da ina Dr Salami ne bana bobosha tant que mwadali swali ina Ashrafi na Rija na Hasani Hamadi na SMS ainsi de suite ngoma exilé bonze et quand on a une réconciliation nationale, Vatino ka reconnaître ces crimes, ikaw hazi commettre de 2016 jusqu'à 2025. Zato waro hoza wanadamu. Et quand on a une voti, Vatino ka hakubali, ukangu puliliwe pouvoir. Abu izo ndabo, Benisaben. Abu kartina nafasi ya uleta wakati. Pisko awe suluhu ya bombo. Itona, nta itona ko. Donc, narkeradi relewana yoka suluhu ya taifa lintika ulujangu zekweli pia zoberesewa zibaki hosiniani wandu wakubaliana ukarisari towa zenkunzi yentsoholenda yinu ene mrati ya mhono haya ingi andu wanjia hunziani. Donc, njaka hanzani kemle harmole suala lahu linu Benisaben shantoka vjana hambiyo ka je regrette beaucoup ya intervention yaho ya jana
ya turi aporte ya zanyumeni ya tuni shi ambano ngechoka uyonsi wambango jojibu mahafidhu ujibu dini naswiri kuja aporte aucun argument ya uonese kama hafidhu akator au dini naswiri akator kinyume huja huonesa ila valeur na ila coherence iliyo na mahafidhu iliyo na dini naswiri par rapport à votre groupe. Emba biyonga rigosha marhaba puisque jana bala huja huonesewa komoruka vanwe lona zohamba e hambo kweli e ujuo za hamba wa dini naswiri wa mahafidhu shabanu sisi ritso njia harimwa ngalawa ngaridunga obatsino juo kaya ebanu foroha au keja foroha valari mimi ti apprécier jana ti apprécier puisque huja justifier valeur ya hembwana ya hatu yinu minhum de mbwana wanao ni dini naswiri na mahafidhu huja apporte éclaircissement ya uoneso wanadamu ka wando walo na akili wando wajuao dini naswiri na mahafidhu shabanu sisi kartujua linubataani dinuburukuti ritodunga mvua inyao batino jua opande ikaundo nyele yao abo ngarikaza ukifu yao hauka nchujua ngamjibu namna hendeni ngamjio harma suala labili ikawa ilonga manzonili nrumi yao uwarenga ensi ya hatu mateka walioneze dhamana za daula riweshelezize ka kalu inna lillahi ilahim rajim ngabo tabifu ndondondo harima e diaspora umwendo hao bonsijuo garigonao ezijiriyo harima shiwanza sha aeroport Said Ibrahim shakwezi ngabo watabi hao ikao buse wadazilwa do wana nyasi wanzuani no wana nyasi wa mali leonga manzona behindi ngarijua uka haina passager uroho bonsijuba kwendo masiwani zevaliziza hahe ngukona kilo 46 na kilo 10 za bagajame mimi hajimbai eni wakati nasuli haya ngamrengo ye taxi tilibezi wizitana awezi wiziraru waniba hizi za zevalizi mbili za hangu tiwasuli mbeni harma dakika mengo miraru yewa nanya siyo mwali na nzuani yengo wandu hindi garijua ukaimna avyo ikaw ngubali iyo handu wenda mwali na nzuani ye bagaji ya passage mzima quand tu dis trompe ngekao 10 kilo na mwangalio wananyasi wenda umwali wala wa Ufaransa wasuli haya wala wa Ufaransa wasuli haya wenda nzuani izi bagaji za hao ngaziru dao ndaba hoko wananyasi wa ungo harmota bifuenda mno ngwa oblige ze bagaji za hao wende shindini wende shomoni wazivahize harima majahazi wakati ngazi wasulio wakati ngazirengwao wakati ngejo mkinishiha yengalawa izome au ye vedeti izome puisque katsina droit au plus de 10 kilos harmwe avion wakati kawe avion yo ngione itiso harmwe ma passage kwezi madomana mwarenge ntiatu mateka na mfikirie wananyasi wanzuani na mwali we mwengoni mwe diaspora wananyasi wanuwarende manaba tujuka
Watojoka komite de solidarite jo organizewa. Nanyi madhamana ya daula. Ya ukawana nyasi wanu. We hije wati hondani na utabifu. Na wasuli emumwalia wasuli mwali le même jour. Emzuani ya wasuli nzuani le même jour. Shale ungari wana mwana nyasi mzuani. Au mwana nyasi mumwali. Harenge avion de Paris jusqu'à Hahaya. Osikionga mkinisha ukabati vol. Au ngabo vol kabati place. Ngujihunro haruma dépense. Ya uronga l'hôtel. Ya lale 3 jours moroni. Na uzungulia na midzo. Hajangu pashiyo. Kanaka ujua ya balieze 46 kilo zila huenda nzuani ya umwali. Shangela dimo ya kena 10 kilo. Abongi oblige ndi arenge ze bagajiza ndi azibahize haruma vedeti. Ya vedeti nge jomkinishia izome. Nge jomkinishia zihibwa. Abo wana nyesi wanu. Ngwa uharumanzia ya utabifu. Nge ladimo bake system. Ya ufacilite. Uwana nyasi wanzuani. Uwana nyasi wa mwali. Ili wahondane. Neze faida. Zijulinga na nizori honda na unizo. Pisko mimi. Kati wasuli haya. Nga mjuo tirenge taksi tirantrembeni. Iye mwanama abubu kanako jorenga taksi. Haya huenda domoni. Non. C'est impossible. Ngoujo kovita 3 jours. Avec des dépenses énormes au libarement l'hôtel. Pourquoi les hauts circalia kamili? Ngar aminio. Yauka, et aéroport international kazino jo kamili. Yonzima. Lewongi yongazija puisque yonde capitale. Changela dimoba armezi siwazino. Za aéroport. Vake moyen de transport. Za facilite wananyasi. Wa rentre. Puisque harma ze société ka ungazi ateriseo. Wantiju. Ikabla dimo ze conditions zinu zifigure. Lewe mwanamzuani utinjobie ya tinze biahe de Paris jusqu'à Mutamudu. Chale wati live biye ya 2000 euros de Paris jusqu'à Moroni. Yardiende a live biye tijia 100 euros. Ya chojo juobaliye ile bagage ya sur l'avion. Ya sulim tsamdu. Yardiare nge gari yabo pour 50 euros. Hata lima sulishe domoni. Au bimbini. Au... Non. Non. Vanu o wakati wa hujarambeze kweli wisauja. Ngela dimor kubaliana kwa wananyasi wanu. Ngwa tabi hao no. Et il est temps ya rectifier zenongo zinu. Au le umo wa sulimoroni. Ila kompania Ethiopia. Au Kenya Airways wa assume ya restaurant ya hao wajoka ulala ya hotel ya wajoka ulala hata ntuabili wajoka urenge vol na habo ye frais de vol ya heze vol wala dimwani ndenzwani ngela dimwani nji harmaze bieza hao ketu la dimwani je wardiwa tinze biasa ya ila dimwani societe wiyo Ethiopien ya assure oka urenge biye de Paris jusqu'à Mutamudu kabati vol leo abongari ko berger ngolalo maudu ngarudu nzao vol fulani avec tes mêmes kilos que tu as transporté à Paris. Ils ont des aladi muzifanyishihe. Shemma dhamana wangazija walio harmwe yezinu. Wa dhamana wanzuani walio harmwe yezinu. Wa dhamana wa mwali walio harmwe yezinu. Izo zonti pia zimfotwani. Kamtuangalie namno wananyanyi ikaungwa kreveo. Tsaïnou, manama bobu nguna biobanuka. De Moroni en juin les retours, 375 euros. Et l'angali mbiarenga billet banu pour 2000 euros à 2500. Yardit senende a libe billet pour 375. Il y a libe 2 jours à l'hôtel. Na shagula yanzo yale. Ya tosuil kazi la bagajizahi. Bo yazilibi haruma vedeti. Ngaz do waswili. Abo manadamu uo. E karundo fanya calcul. Abo ngena dépense. Le dépense de transport, il trouve un cinéma 3000 à 3500 euros. Le minimum. De Paris jusqu'à Mitsamidou. Harme transport ou yo. Et yon yori renga umzaha. Donc, mimitika hanzan shemeze le jilinu.
yoka il est temps yoka wandu wa rectifier ye traitement inu ifanyiwao harmo wananyasi wahezisiwa rikeradi wakonsiderewa sawa nasi batikaye utabifu honjia harmo mijia hao puisque si wangazija quel que soit ina wilirjo libisiwa même si c'est plus cher chaque artime perdant puisque le même heure on se trouve chez lui ne samoroni besheti libisiwa 80 € harma taxi shanga mjiundo mbeni harma 30 minutes à 40 minutes nsuli ba l'hôteli ze bagage zangu mzibaliyo harma taxi contrairement hawana nyesu wanzwani no mwali. Donc mimi tikaanza ni fanye cri d'alarme yinu yoka wakati uja bo serikali leo karja kaulinde ke juzi belu directeur de cabinet chargé de la défense leo ndo yajua ke diaspora ngwa tabihao. C'est malheureux. Dhamana wa daula hamandola ulona dhamana za daula ulona mahaminane jana ndo yakaujua kama mkwele diaspora ngwa tabihao ngwa honda na una mauvais traitement à l'aéroport zinti za leo utabifu ronesi wao ze bagages za hatu enamna rihunchi wao ça date des années abundo banu mimi na shangaya uka vanu belu rango wakati yali ona ze responsabilité zinu janado yakajua ke diaspora ngetabihao yewandu jawao. Comment on peut leur répondre? Mbulona Oulio, ministre de la Défense, ça fait 8 ans. Jana même pas 24 heures. Ndo ya subutio ya jia oze, ya ukaya, aban leo ndo rakavjua ke diaspora ngwa tabihao. Umjua wao haya. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Yawo doamana ukaya kena doamana za daula. Puisque c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ingekwezi wanama, nja kanzani kemle, shati kanzani ifanye cri d'alarme yinu, yoka wakati uja wa facilito wananyasi, wahezisiwa, majirani, walawe harumaze tambu ikangu wa enshio, ye mwana mzuani ya tinza biye banu, ye biye hahe imbehe, hata mtsamundu, ye mwana mumwali, ya tinze biye banu imbehe, jusqu'à fomboni, sawa nasi, ze bagajizahe ya zima compagne har mwe volia joka urenga de moroni jusqu'en juin mweli shati kena dépense za urudia renge ze bagajiza hende aziva izi harma vedette boya turu husiwa ubali yo juma dikilo har mwe avim bali yao enda fomboni au mbali yao enda msamu iya bakaye inafasi yoka esiku ya jowa suli moroni shabak ze voli zike disponible za uarrange wananyasi wao watijihunde hawaenda wala le harma l'hôtel tsundaru walibe he mabosho hao ngela dimu kale ungwala la harma l'hôtel puisque ça peut arriver chaze et compagnie na warenge ya responsabilité hiyo ya wala za harma ze l'hôtel wa compagnie hata mtsamundu hata fomboni hiyo ndio ala dimu chatindo kawa wabewa ha wala basi kama kana sikari mjini na mjidebrouiller mtijidebrouiller on s'en fout. Iyo ndiyo shemezao na hiyo halatu ya he sirkali puisque sirkali ndo wa negocier wo izo pie la dimu zike inclure armaze negociation zao ndo ne mashirika yanu ya avio ikaundo ya ribalia ubanu huwa sulo masiwani leo tijerli bisi wabie ya 2000 € jusqu'à 3000 € na abo kartina mba avantage ikaungari kundao hata inge iyo ndemana na kamjabanu de masuala nuyoma hili dusana ni wonese ya kanzani wonese benisa ben hele jawabu ya mbangulu ni kodi ni naswiri na mahafidhu ni mwambio ka kujatoa jawabu hata kinyume hujahurnika avantage ya ukakweli nyuandu wa hele jamfi nyikamchi shanga mtsingo dunga boti iyo ndemane ka kujashinda wajibu izo mahafidhu ya hamba kujashinda wajibu izo dini na surianzia kadabiri ngeladhimu wishilie enge uje ujibu basuluhu ya toifa linti jimbo linu lokaya nensongeza
iruhusu wanadamu wa kensi wazima wambengo wafanya suluhu ya daula wandua diwaze wa samihi ondwa pwenga ya nyumeni sawa ne afanyiha Afrique du Sud emadea bilinda inu ya huwa nanya siwanzuani no mwali wa diaspora watabi hao ini wakati wa wasilo masiwani heze tabu nziro wazihundao hola wa moroni wa waswili harma emijia hao ezisiwa za hao ngabo tabi fumziro nonono ngela dimuo baron kwa ditso harma wananyasi wanu ili ze tabu zinu zibungu za dingosi haukaya kastinyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.